या पचली भैरव्या चिन्नी दया खड्ग सिद्धि जात्रा प्याख सक्वे क्यङ्गुदु तोवनम सुकारणम सफल जीवखे नागदोल विवखे हेना परम छलपलया जय जीवहखे च्यादलिपा या पचली भैरव्या प्याख शुक्रबार सक्वे क्यङ्गु खा सक्वया भौधाख्या वसपुना भौधाखानिसे सक्वया साखत्वाले तक बाजा थाना थासे पूजाकया साखत्वाले बहनी देवपिनिगु प्याख हुइकुगु खा शुक्रबार कुनो चानसिया चिन्निता इ तक देव प्याख केना दिकुगु खा अथे कनेखुनु शनिबार सुथसिया चिता इलन्से देवपिनिगु प्याख क्यङ्गु ख सञ्चबा बनिसिया चिन छता इले देव प्याख लुइ सिदेका सकल पचली भैरव गणपी ये लिहा बिचाकुगु ख सक्वे पचली भैरव देवपिनिगु प्याख श्री माधव नारायण स्वस्थानी व्रत तथा साली नदी सुधार समिति या गोशाले जुगु ख पचली भैरव या चिन्नी दय प्याख या मरुत्वा हनुमान ढका लगन्तवा लग पचली वंग अस भीमसेन स्थान नक्साल हाडी गाउँ लगायत यलक खोप सक्को गोकर्ण चाङ्गुई यङ्का केनिमागु चलन्दु तत्कालीन इले जुजु वद्य अध्यथुई खड्ग हिलिगु कथा काइगु थोतान्त्रिक प्याख चिन्नी दय छक केनिगु ख मोनिया चालनसे सुरुजुगु थोप्याख 2081 साल या मोनिया अष्टमी खुनो समापन जुई प्याख समापन जुई पञ्चलिङ्गेश्वर पञ्चमुखी लिङ्गेश्वर छन्द भैरव्य नामन प्रसिद्ध पचली भैरव्य जात्रा हनेको परम्परा नेपाल सम्बत न्यास व न्यादे जुजुजुया दिम शिवसिंह मल्ल न्याका दिगुरका इतिहासले उल्लेख्यान तगुदु